Ngize nendaba allegedly ngiyazi ukuthi akusindaba yami le yakwa Green, but ngokuthi yibona abantu abasiphethe la eSouth Africa ngine right yokubeka umbono wami ngendlela engibona ngayo ngendlela engihlaziya ngayo. Yes, so into eyenzakalayo ke la kuthiwa bazo disbanda iPC eGauteng nase KZN. Izathu ke eKZN mhlambe ngiyacabanga ukuthi leso ukuthi bahluleka ukwenza kahle okhethweni, and nase Gauteng I think it's a similar reason nokuthi ke mhlambe Gauteng abahloniphi leadership yangale kwa Green. But ngokwami ukubuka oqala nje KZN bekunama rumors ukuthi umkhonto khonto ihlanganisayo nabathile khona lapha kwa Green. So kungenzeka ukuthi lokho ke kwenze ukuthi kuze kufike la ekutheni no abayihlakazi uma ngabe ngempela kuzogcina kunjalo namhlanje. Ebese kuthi ke kodwa uMahlengi Bhengu uMahlengi Bhengu urubani lo sisa I think uMahlengi yebo usho njalo. Ebese kuba ile yaseGauteng. Le yaseGauteng ke siyazi ukuthi they are under pressure. U-Antufikile nobaba wenkomo ugogo uzile ubahlelila kanye nabaphathi bemali babahlelila ukuthi madoda you need to act. We want EDA kuwo wonke lama province esiwafuna ukuthi engathi sifuna ukufaka kiwe inzipho, sifuna iDA ibe khona ngoba ubaba wenkomo kudala enza isivumelwano nalabantu ukuthi izwe kumele libuyele kubo. So nina nizobona izinto zilokhu zibheda nidikila ukuyovota nidikila yonke into, kanti vele that is the plan ukuthi khalani kakhulu khona nizodikila. Vele thina bese sidikilile vele sithi ANC kwase kuqhamuka umkhonto ikho sibona sinje, yabona. Yeah, kwaqhamuka umkhonto ke sangena sigurukudela vele, sangena necapha vele singabizwanga nokubizwa futhi. Manje ke into eyenzakalayo ukuthi iDA is leading this country. Omunye uzothi vele asikaze saliphatha izwe silokhu laphathwa abelungu impela iqiniso, but bebeliphatha sithe. Manje sekwenzeka nje pepeneningi yonke into isobala manje, akusekho into kumele ifihlwe, sekumele nazi ukuthi niziphuka kangakanani. Ingakho kuyo yonke into esuke yenziwa baye befuna ukuthi kube nomlungu bona bayakwazi ukuyiphathela iWestern Cape yabo bodwa, yabo, but amanye ama province kumele kube khona umlungu. Njengalokhu ku government ngoba nibaningi nivele nizobahlula ngokhetho, it won't make sense ukuthi kuthiwe iDA ithole more than amaqembu abantu abamnyama. So bazoncenga ngabo laba bakwa Green ngoba vele banesivumelwano nabo. So sengisho ukuthi bazonikhohlisa namhlanje vele banitshele zonke izitori ukuthi why be disbanda especially eGauteng. IGauteng ama leaders wala eGauteng they don't bow to AfriForum, they don't bow to Helen Zille, they don't bow to Stellenbosch. Yiyo into ebanyanyisa kakhulu, and manje yobe banyanyisa ize inyanyise nabo abaphathi beANC ukuthi laba they are unruly, kanti bayazi ukuthi la thina sinesivumelwano nalabantu. So ngithi nje nginitshele lokho, uyabo, ngiyazi ukuthi abanye benu vele bathithiza la empty, yabo. So kuzobe sekuthiwa hayi vele iyabheda eGauteng kwasha kwacima, akuna Gauteng ebhedala. Hey KZN kunenhloso ezithile labantu abanazo, kodwa uyazi ukuthi labantu basebenza kanjani, bakunika lokhu bona bebenza lokho.
So injalo nje lento ngani zakwethu, injalo nje ayijiki futhi ayidingoniwa.